Kinong hikay school ad hoc apo kasyati jang hasta mata kasi kakunda dari jemang araga akuan. Kita turun sa sekretariat akan prabantawa banyo menjadi marfat bagi material bak kajela kontra sama menikran bagi tiga kecobi. Ba mebon lendo bolong nangiram sang dia tu labusin kilabu appointment nani kilapan banyak kendu bagi material ba nilai. Kimio ala setiap banyak kendu ada sepuluh yaki bagi sini kendu akibat kasi. Karena kalian berdua ini yang motivasi berpau jadi cuma pun kejumpi dari tinggal pempertiau jom mesti nang bak ajalah. Kumba lagi bangi nilai ki mentala si benai tam ba kumba ha si tare kumbe hadin bangi layo ya kendu ba kuwe ne ki ofsa sarkar ba DP walang belai ngi kata confirmation ba ta ka file ka jongi kalaya na office jongi ba kalawan sane de hadin jong atangi persyang bangin follow up ya kani file jongi ngila persyang bangin kendu ba directional ya CM namar ba udai ba udai in charge joka finance ba badai ban pet ban kmi ya kani maka file jongi kalong lasi ka poi hau CM de kumta ngila persyang na do sitarek jong me bangin ya kendu ya chief minister ngila paru lingba ka shiki ha kamil jongu ka ba ngila yo na upi de ngila ko ngila pundu ya ki PA jong chief minister de hadin manglafu nglai rungi persyang bangin yo ek tak appointment tangba ngimyo ek tak appointment ngila persyang ban phone baro stayo kidan kisngi lingi phone alai sena ka sisngi tingi kali lanu ngila banyo kata confirmation de ki ong bangin insa pentip ip sibet de ngila phone sibet tu ki ong insa pentip ip lasai de kalong kumta kan kaya sia kumta de hadu kasngi sajandu ngidang persyang hi tangba kam seisoi de kumta ngila ku jingmut ba ngingin haban syuban bet bangin yang be yang ni bangin but akan ingo plakat bangi kwa ya kata ka appointment bangin yo bangin ya kren markmat bat uchi minister jungi kenang bangin sutu ya kata ka status ka bangi don akan ingo pur ba sarkar kalasim ya ka rai ka bakuno bakan le kuno namar ba dadang isupet itang ke media tingim la bangin poi hakano kanu ka sinjam namar ba kumba pi laong ba kamdan kata ka komitmen kata komitmen na kalian kajong ka sarkar ki ong kinsa tambah kapatan kata ka komitmen te kumta kala pelong yangi ba kala compel yangi bangin hap bangin wan hangni ba in seek ya ka appointment direct by chief minister nang ba muuhi un ayangi kata ka assurance ba kata ka komitmen namarngi ngila thaj mentang ngila dan la si benai tam ke ngingi kmi lenti tang ya kata hi Bila subuh lada mentasi video apa main kai ki senjang kisim. Te kani ka jingdan jungi yang ni ngin syang nado menta karwe beje do lai beje bar ha kani ka por ka bangidan ngin apa u chief minister un ai kanu ka kata ka jing khot ini bangin yo bangin kran bat lada kamdan kata ka jing kran kemut ha ka sngi palai kata ka Thursday ka khat atrek ngin sa launch na sa ka wai ka rally te ha kani ka rally ka ba khat atrek pada ngin tre shu bangin yakran batno ki birokrats ngin tre shu bangin yakran ofisa sarkar ngin tre shu ban ba kini ki student shu kiladu shibun ba de kumta ngila sedang ban hikai nadu kalas week hi ngila sedang ban hikai ngila sedang bangin pendat kini ki corrections jong kabod eru namar kumba menteri rang ba depet ya politik ulak apa nangi ba ulaong ba sungubha ya lek na sigi kelas ba sungubha ya tray lang baka sarkar di kumta ngila su ngila kongo ya kata ka jing ong jungu ya kata ka jing kerpa jungu ba ngila le ya ka ba ula patha handai tangba ka bas musi pada kalong ba kata ka jing sngap ya ka jing kerpa kalong tang siliang kalong tang nangi kinohikai ya ki minister handai ki minister pada long ka bade ka kamram jungki ngem ong bakin sngap ingi handai ka kamram jungki ka kamram jungki bagi dei ban pendap hadu mentaru kimpat pendap ngi kerpat ya ka sarkar ya kini ki minister
bakin sngubha bakin sngap lam yangi habangi ngi sngap ipi bangi ngi burom ipi ngi burom ya ka kerdan ka bapidan piru burom ya ka kerdan ka bangi bat ngi de kino hikai ngi ngem de ki kena ki ba shuwan ba shu pelut ka ya ka por ne kumba pi ngi kwa bangi le school ngi le chi school ru ndai kum ha kini ki por habangi la shem ya kata ka ikhtiar ba ngintrai ya ka bha kamya jong baro kino hikai ad hoc hakani ka jela jungi ki badan kumba pra hajar ngut tengi hap ken bangin ya sacrifice balada pitep ba ka sacrifice jongi kino hikai kalalong na tu kasnam arajar khandrewi haba ngi kum kino hikai ad hoc ngidang yai kwa bangin sya regularize no di menta kong sarkar kamla ban regularize yang omlai ai no tang ya kata demand jungi ka belong 4,000 enhancement baka 100% increment manlaus nam tang kata ka bangi ni dawa na ka sarkar menta batang katahi bangi kwa baka sarkar bakan pendat ya bakata amde bangi syuong tang kaktin ngin peniru da kakam nama ba syubu ba ka sarkar ka khangla dia kini ka sekretariat ka jingtemu jungi ka dia bangin tiar yang ni khmat sekretariat ndai lada ka sarkar kam sya ingi kidan dikipulet ki eke ni kum kino hikai nginum le persya eki compare ladang iyo bantia angti khmat justice central ngin tia angti ladang iyo tia APB ngin tia angti kat habayo jaka ngin syong dharna bat ngin tia bat kata ka jingsyong jungi kan homkut ken sadan du gini ki bahi yang asam jungi namar ngin satangan kin sawanda ya kabam gadi keke handai kata ka jingsyong jungi yang ni kan umput kat ba ka sarkar kan pat penbet ya ka ka ba kala mu ben penbet nadu kasnam arajar ka khandai haba chief minister jungi ula ay kata ka assurance ba kata ka promise hang tei ha multi ground ha u august arajar ka khandai ha ka ba ong ba hau tu ju usnam hau november pun sa penbet ya ka kendrum kendram mereka kata ka kendrum kendram hadu mentaru 4 bet ti kumba pitebi kani ka sarkar kala jan poi sya ka bakut nama tang hau senam arjar arkulai lawan saka assembly elections tilada kani ka sarkar tang ya kani ka issue jang kino hikai ka balong ka baret itu kata-kata ban penbet kamla ban penbet hakisan senam ti kalong ka bae kan yangi bangindang yai syania ya kani ka sarkar ndai ni kermen ba ka sarkar kan singap bat ka sarkar kan yatrai lang bangi marngi kum kino hikai ngilathat ngite pa ka sarkar kalathat ti para balai that tong inya syong no inya kren bha no bang inya penbet no ya kani ka jingdawa